Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Assalamu alaikum, hurmatlı bizden kanalın görüşçüleri, çıktı seyircileri. Bugün biz Aravan'dan Gülbar ayında Burhan Aka'dan Krasavçık degan bir attın tartığı için tuğanlar gelip kaldık. Elden sınına koyalı dostlar. El bağlasın, el sındasın. Uşulattı sizlerge. Birgelikte çoğu görsetip Burhan Aka'dan ben attın malumatını alıp vereyim. Burhan Aka, assalamu alaikum. Aleykum assalam. Aka жақсысыз ба? Жақсы рахмат. Gel canım. Несі ол жақсы Aka? Жақсы şükür rahmat özün. Tinchmi orozolarda? Қиналбай тұтадас борозонан. Ha rahmat. Сол Бүгінгі көрсету бойынша Aka. bugün ko'rsatuv boyunca başında bizim görүүчүлөргө şu tutup atkan orozolarыбызды Allah'ım kabul kılsın demekçiyiz. Aha. Bu da kalasa mına öte жақсы ат келип kaldı dağım bir. Жақсы ат келді. Ova. Өткенгі жақсы аттарды Aka иесіне тапшырдыңыз ба? Ova ötkenki жақсы аттарды иесine tapşırdık. Bu da kalasa hazır dağımına öte sındığı, körkömdü, Aha. ulağı, үйürü var at geldi. Улағы үйірі бар. Ova. Ulağı dağın, үйürü dağın. Сыны күшті Қайманаты Красавчик екен да? Ova. Sınıdan küçtü da kalasa öte göçmer joğun at. Жоғын атты. Ova. Мына Öte joğun. біздің көрушілер де мына туғандар көріп жатады. Аттың маалыматы Aka. Аяқтан келген ат. Attın mınандай olur. Tüy Jallavat'tan bir ülkelerim var. Oşalar alışkan eken. Ha. Tüy Jallavat'tık eken de Ha. tanış ülkeler var. Mamile kılıp yürügenç. Yani oşalar algan eken oşalar payda verip attın müçe başı sığını jaktıla oşalarga payda verip men aldım. Пайда беріп алдыңыз. Ova. Payda verip aldım. Ем айтсаңыз Aka, бұның аттың жашы қанша екен? Bunun yaşı 5 yaş. 5 yaş. Ova 2 ası. Aha. Anan ötkende bir komentarga yazıp duruyor. Argi vardı keteveret. Bu Burhan Aka tolgala şu 4-5 yaştan deyiveretti. Men özüm oşondayım. Rasa bunday atты öydö yaşını alsam 6 yaşga çeyin alam da. Aha. Anan bolsam şu 4-5 yaşta alıverem. Söp. Yaşında mani öres. Ha, yaş deginden bayağı jığılsana yaştan jığıl degen makal var bu. Oşon için şu yaşına neme kılaverem. Basım жасап кетті Aka. Basım жасайman. Anan bu da kalasa yaşta terbiye alasan bolat da. Бұл эми тарбиясы келген ат па Ya Aka? bu terbiyesi gelip bunu Jallavat'ta damkıratla işletip жүрген at eken. Tolga damkıratla işletip şu topun ortasını geçip Топтың ортасына келеді, дамқыратып алып шығады. damkırat kılıp alıp çıkıp жүрген at eken. Бұл уже тақшалып қалған екен мынандай Ova Aka. takşalıp kalgan, takşalıp kalgan. Bir metrмен өлшеп көрмейлі бе? Ova, Oy, nerede kaç verirler? Ya. Metrmen ölçeğine tişinden açıp koyarlar buna. Тишінде ашыңыз Aka. Ova. Sebep ali alış yakında görgenler bolsa buna. Tak. Ana üstünü neme kılgan göründü mü? Тоқта. Ракурс. 5 yaşlık anıkta yakasıyla. Gelip görü ola. Болды Aka, болды. Anam bir jolu metrelep neme kılıp koyar. Mına butu kolunu yam jakından tartıp koyar. Bu da kalasa yeşek beşek uva suva hiç kандай bir defekt yok. Мына болса, бұты қолына ешқандай жашырушы немесі жоқ па Aka? Yok hiç o taza nerse de. Таза. Adam buna metrege salıp neme ölçep koyalım ya. Мына туғанда метрге ушул жерден дағы көргөзүп коелу сиздерге. Красавчик. Oldu şimdi. Tak. Үйрү бар бекен? Үйrü dağın var eken zamir. Үйрү да бар екен. Үйrü ana ulağın öte muhtaçtı. Үйrü dağın jakşı dedi. Aha. Ana ki. 1.60'ga jetpeydi eken. 1.58 1.57 var eken da. Tak. Şu 1.57-58 екен. Ova. Şuraya at cumuru da. Жұмыр, жоғын екен да? Cuğun. Көшмәр. Göçmer ha. Қараңыздар, үйірі бар, универсал, улағы бар туғандар. Аттың характері қандай екен Aka? Attın karakteri öte jakşı eken. Ova. Karakteri dağın öte jakşı eken. Характері жақсы. Ova hiç kanday mınday kılık joruklar жоқ eken. Jaman kılığını bayqabadım ben. Jakşı attın. Жоғыш, а? Жоğuş, öte жоğuş. Karaganga. Bir оңға солға бұрып қойғылатшы. Бұроларын көрелі. Екі жаққа бірдей. Ova, iki jakka birde. Еми Aka, жеңілдігі қандай? Жеңілдігі. Жеңілдігі дağın jakşı. Жақсы ба? Жеңілдігine kurç. O nereden var? Bir ne kılıp çözüp koyuyor. Aha.
Mına dostlar эми аттын кабактарын көрсөтөйүн сиздерге. Омуролору кандай, үстү толобу, ошол боюнча бир көргөзүп берейин. Такага жогуш бекен ака. Takagadan joğuş dedi, bırak takası var iken ben takalamadım da. Taka atmadыңыз. Ova, takaga joğuş dedim. Karma tutat, na putkollarını mı da neme kılıp koyalım mı? Кармап кармап. Ama öğrettin, tak. Dalil için, tak. Арты деле. Жакшы, жакшы. Мына достор, үстүн көргөзүп коелу эми. Тээп иштебейт ака. Çok, onday kılıkçılıklar, teyip şey durgan önerler yok, bu da kalasa. Olgan adam, Барака табабыз. bereket avaday, sınga dağın minip жүрse, ulak, yür, kıskası, Aha. minik olsa, universal da. Универсал. Басырынчы басырын көрөлү. Ылдыйга. Az kişine toğrağı alayım şuna. Ака эми бунун баасындагы түнгүдөй кылып жөндү коесузбу ака? Ova, bağısında жеңил koyabız. Жеңил эле коесузбу? Ova. Элдин чөнтөгүнө Ulak sezon boğandağı kımbatırak bolat. Hem hazır канча sezon дедиңиз? tügegönde baylanışlı 2300 de koyabız. 2300 дедиңиз? Ova, 200. 200'den kişine ötüp olalım. 200 плюс минус экен да? Ova. 200 миң. Мына достор, жакшы ат чыкты. Кыскасы ака талаша турган бааны коюп коюпсуз, а? Ova, Uda kalasa algan adamam rahmat aytып minsin. Мына тугандар. Gelip Orhan canından Aka'dan- görse at, Uda kalasa bölek at. Ат жакшы экен, Ага. сындуу экен да. Başları yan özgöçe de ben de koç kortmuş. Кошкотумчу. Kulun alan degen adamlar kılagan. Үйүрүн сезон болуп калса Ага. шат кое берсе болот. Ака. Ha. Басырынчы аркасын көрөлү. Мына туугандар, красавчиктин баасы өтө жөндүү коюлду. Салыштырмалуу туугандар, салыштырмалуу. Андыктан достор, Бурхан аканын номерин экранга жазып коем. Базарыңыз берсин ака. Ha, rahmat. Саудага aytamiz. береке. Rahmat.